Only Mmrantea Hene. So only Mmrantea Hene. Mmrantea Hene minimum TV so. Yes. Me kan say na say me hu no first kada. Yes. Entino oni me ana me so me nim no. Yes. Na me hwe TV de. Yes. Me sure say me nim no. Na ono mom na oni me. Yes. Me so for me twantro. Yes. Bu ho be ka so we wuni nti. No de virginity. Me nim no. Yes. Me part what asem na say. Me life no sa na tie. Oni me a me so me nim no. Yes. E de na wo TV so no de na wo di hu wo Mmrantea Hene. Yo obi for medawasi na mechia Abia Bible Ministry bia Ewrade enye obi bia akoma so ade ma no yes me ma meto fom no omo boa me yes me senso ada madam for pa efra no Francis Chumesi yes obi for GT me senso ada na se sa papa we Ewrade ma ni nyini che na omani nya mfie ye nya bre ho ada na so for me kasa ye dia tetero abora na ada na obeso obi ehu asem ye hu ni papa na fofo na se bi wade atomani Mate Francis omo aboa me that's what ya say na me bod maso na me ba jo unim na nim no Ewrade nshira sa abrantie wi na ade bi oye bia no enye nshira ene Francis Chumesi ya to nshira gu abraba so obi for JTV Francis Chumesi Ewrade nshira aso bezo ya mu entino me ko manim no Reverend Medawasi yo ehun say wi ase no ya see do afrudu apa ene epia no programs bebre na ewo Ghana ha yes me yi obi for JTV program ye free ho a metimi aka say sompa na to so mi no yes na Mmrantea Hene program a na oye no ho no metimi tena TV ho na me de ato sompa say me pese metie afutuo free sa papa no ho nyame nim ne kura ni enye school okọ ye nti na man no benya asa position yes Ewrade Nyankopon de fra ne moja yes but what asem na pa metimi aka say we mu say onim de nti a me power asem pa you talk wisdom okasa na buru mfie so ase 99 years man na kasa because asem na aka no papa na ka asem ni be similar word na we use no wo say nyansa yankofa na classroom ye fa nyansa ntise nyame mawo na wo papa do ba wiase na wa ma ohwe kura na omawunya nyansa fa bobada Reverend de oka na nukure enye wonko na oka sa asem we yes sebio me papa na me ma me kura omoja me hokọ no yes na me ya akwada no no moka na omoka because bela na me wo be 15 years that was 1999 yes na Queen Elizabeth the late Queen Elizabeth Ewrade fa ne kranchi yes oba Ghana na me kwa ko TV ahwe me ko no manwale na me ko madam fu bi ho ejo na no mo TV yes esikafo na me yese me kwa ko bi ahwe me duru ha na papa ga jam sa pia bla hwe na hu nwale so eja me dwale me se da bi ko fie ko dwale me nanti ko fie ko pensuo bi dwale se me ba ba hwe TV ko Queen Elizabeth bra ba wa ba Ghana ha no do na yama off me say ba na yama off and a day I will never forget me ya papa o ma ahwefunu ni bi no we say leader and a legend no sa na ma mienu we no o me twins yes leader and legends yes sanete yemfa ma o keke yes me pati what asem na say nti sa man 88 no na o ya legend yes and o say leadership yes o de mete no o keke nsem bi ase na me hu sa ase man no obekwa na as Reverend the tiani say school e wo wiase nyina no ye wo nsem bi wo ha ene ho me pati what asem na say obi betimi akọ school wo wiase nyina mu obetena TV so a na asem obeka no sebi and kawa bia but obi wo ha school no onko bi oyi asem ba koto wa yes eyo nwanwa because they make us asem no on the Friday ade chen ya o free mu no o kan sem bi say wiase na e wo hwe no obia beko se kwenet makode a obia betimako na ni previous videos no bi so me hwe wa say abrabo e wo mu no enka wo pia firifi a wo dan a wo mu no eno ana so akra dan na dan me ko se metima ba bi wo a ene de minim hwe a foot like asem no o kan wo say asem no very matured papa ni di nyansa ko sala mekano odinyansa ko osan de nimdie nso ko yes
e wonimdie ne wonyansa but what asem na yes o wonyansa sa wonimdie sanity yes wa ma hu ade bi nimdie ena nyansa nyansa eye de awrade de ma sanity ena nimdie de ebesua sanity wow ode ni nyina akọ na me wagidie say papa we Romans chapter 6 verse number 7 yes o si de wewu no yembunu I mean aten e wo bonim e che say se wu a bim die nko an Yankopon de dey sanity enti sa quotation no wo de min cheda ma ba mu tino opa akope na kan Romans 6 verse 7 oba kire wade bi enti wufo de ono a wewu na wokọ no nani ajepa ba ya tiasefo no ene yedi awerho but wufo bi wo ho a sa quotation we koma won yes but what I say bi wo ho a wanwu no no ani wu yes also bi wo ho obewu a oya we so obewu I am telling you yes oya we so obewu ebitimi ya will me di we ma we ase man 88 na wono no anyare an show bibia ma obi enwo so ye but na nsam keka no na ase de okra bi say because enipa de wo se bre ho ase bra ye bre nyina wo se ba ko bi wo sa kan wo se waduane sa na wo wie ya ba who say when you have respect for death say the major what you say say who obuo de ewu a okasa wanyansem yes ba se bi obi a onfe ebuo ma wuo no okasa anyhow enti nyese na papa ne nim so obewu but not the respect and ma wuo nim se owuo de daman se sanity yes it is the master for every humankind enti ni pa bia no opese wonyini cha twase wo the respect ma wuo yes but what you say na enti wo kan asem bia no twase wo bre ho ase na wo se lalabas e de ma wuo ase wo besu na wo krokro no eno ne nkyere se na man 88 nim so babewu but rider not the respect no respect me wo se baby o maduro ne die wo betima fa o mu ateni time yeah wow me part what you say asema Mmrantea Hene de ye no e de tufo ma wo hweme ne se ma wani na ho hunu se ewuo emfa akora ho emfa panyini ho emfa abrante ho emfa akokora ho etimi fa obia na mmom de wo beja na sase so eno so ye one thing I was say very careful mbisa se si a wotu a wo hwemi se wuwu a de ne be kan fa ho would it be positive or negative eno so ya defro o maye se hunu se wiase na ye wo ayi wiase ne ma ye wo nyina ya aginja de ye beja hwakọ hwe japade ama na 88 ojae no ho o ne ma bebre enka yade enanka eka no to wanka nim se enka o herbal doctors ne medical practitioners bebre anko betimi aso no mu ama wanya back life but it tells you say owo kutade a enkwantimi nye owo kutade a sika ntimi nye owo o time dura we ye dan ya obeko evangelist me ra ho pa ewu bi se no ho ebisi e wo twose mu Elijah obi a no kanyame asem ewrade amana nyale anda ho wa amana nwu anda asase wi so ohwim ne ye den ekoy because na Nyankopon nim se papa na ye nadwuma apem se wo ja no man minute kitu bi ka ho a obefom e wa asase wi so yes but what you asem na say ananso say debate ade bi betimi atona obeka se tia no Nyankopon nti ade na onhwim Elijah anya den e mane nko no fa no nko so rahemamu nti there is na say we footballer na obobo no pick na wadru na wagidi pa that time na was all retirement sanity yes na akobobo foul bia na dey say ya omo bobo wo dey asema batum those who play football na omo bobo adu ba bi gidian no mama full stop no omo din no ense wasa so but what you say but obi bobo na oduru baby atwa se orotada na still na osanso repeat bo se oye errors te ba ne sa na ne din na bounce e wo omanim enti se ye boni din po se yen kwafa na mra na obi abuafu akwa we de boy nyo ne ko se paneti nyo ne ewi but what you say na say enti na atwa se eduru baby a sa ne nyame ye na de on de meche no enti metimi aka susu de say man 88 no Mmrantea Hene no eye ne mre na aso but what you say na say on say your spiritual aspect wo ho say abusuane timbe dan say bia o ye papa ya wa wi hwehwe ma ye de a de wo mni betimi aka but o fa be dan ye ne de ye be ka no honamani na wa no opia de say ya ba wo mu ni say Mmrantea Hene eyi na was it any spiritual na say was a call frɛ na na afrɛ wo mu say ni age a wadru no ho
nipa wunyini nya 70 years bia na wu a se bi twa second call to glory. Yes. Because nyankopon ka trema so na odi wu. Emfa hu ni dua ye bo wo a wu ye. Ana nsuo ne fa wo. Se wunya nya 70 years. Yes, kona. Eche se enyame asem. Enti yentimi ka se nyankopon ka se wunya onipadua no 70 years na se de be buru su bia extra time. Sanete. Enti 70 years ni du na se wutumi ewu dia. Kwan bi obefa so ewu bia no. Your friend call to glory. But se wunya 69 years a yetimi kwa hwehwem. Yes. Just na ka wo 12 month. E twa se wudidi enuru. But se wunya 70 dia nyankopon ketrema na nam so a na unzusu se me de we de nya me piapia na akoye unzusu se programs na no ye na no nya den de de me kan se won se Yesu Kristo ba wiase no wonya how many years 33 me da say utie wonya 33 years obi be ka say he die young but ni wo na Yesu wo no be wuye no wawu won nkwala brem but heaven amono. Yes. Na say obi wo ho a on age a obewu a ode benya na heaven. What the point no? O prebro so a ahwe no akwaja hell. Me part what you say. Nti say obi wu a ebetimi aba say nipa ni nya 16 years. Eno wu ye. Ye be kwa hwehwem ni ye be hu say obi na bo no dua. But maybe the 16 years na odi wu ye no. Be papa o homa no. Wow. Me part what you say na say. What you say? O be papa ko. Do obi na eku ni de. But wu ku na oje ne bo ni nyina ye dai. Esoa. Fact. Wo twero se mu. Nti no bra na Ken ye bone no. O de me che no ku ni nua because you make us on the previous videos the last 2 weeks videos buy answer na obi free mo no. Na top programs no hand na no dene to the extent say na afede me hu say manage ade me hu papa no no say oye ade bi na pese o train nipa bi foforo fa ho die so a na wa ma the beast in him no wa yie na ba because obe dey no me hu say o kasa use word bi di atem word public because ni bu free pa because ba issue bi ba ya na police panyini ono no de ace asa sign here. Okay. Na we egusu say spread yade no. Na my friend no kan say de me nko na me nko ni pa manya ace me spread ya na. O di mine na temo blaster ni my me say yes. Enti ansana another issue bi so for bi so DS aba mo ni ade ma nsema ba ono kra threat sofu no say me nka say threat wo won sofu no say ekwan bia obefa so aba me aworo na tade free no because ogu Kristo som no ho fin nti uzuzu say ebia ho no so betimi akoso the cause of death Reverend Medasi baby awu pianpian me ko no minima de kro na o say medical outer word bi say amabusuan ne ma me hon ka say dia odi for hwehwe ma me enti mintimi ntina sa ntintan fidie we so enka bibi mfa ho sa but me hu ni say but in physically ni de metimi aka say betimi aba say programs na oye no bi wo ho a ode hu ehi on de mekire no betimi aka kasa bi kasa fi bi ni ade bi a ebia bibi betimi ayedan asom on de mekire no because ahun bebre na wasa se we so sebio omope nipa ayedan ayewon what the point no but na say me hu Mmrantea Hene say nyese bia wawu na me kana chise me hu say before be attack nipa no na nipa no we are excuse me to use this word we are stupid na o jimi ambroso seriously my whole program to me hwa na mada me radio simintia me tia na mada but me tie na me hu say oba attack nipa na no hu say nipa na de na wa ye na wa ya bu nipa so because can say me was nyankopon bo nipa on okatra abofo nso mo nipa 2000 mo 1000 na ni ba na na abofo na bo mo 2000 ena wabo nipa 1000 ena onyankopon sa akatra abofo nso abofo no me si bo nipa mom 2000 wabo mo 2000 enti was sa eni mo 1000 ma ne be kan nipa 1000 ma nipa ye 2000 enti mo 1000 on be kan nipa 1000 mom ye 2000 bi ni obema otimi ni ono ankasa ne bada oya aboa wadane nipa oba one oba da oya aboa wadane nipa oba bema one ne bada oya aboa wadane nipa okeka sanse mo nyina no say that man is very mature brain mind enti na me hunu say me oya spiritual man say o ya ade na ekronkron obi timi attack o maninya wana that's it ade e fe ne ewuo na
wo nyame tumim yes but ode ma abonsam e wo nyame tumim bo ode ma abonsam sanete se na ewu oni ne ho a nanka on kan kira Adam and Eve say mutie de mekan yes mudia blah 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 and so forth yes but what yes it is there but when show up and kire nipa yes or the to ho let us say kutabonsam yes ene nipa na akoye den ekofai sanity na say aduaba na ekodi eni wo wuo die wan de me kire no wow aduaba na ye ade bi a ejina ho ma niema bebre yes civilization wan de me kire no esanso ye death na civilization ba na ye ni bia opiepie ko wo yes spiritual man unsusu se yenko in a health wise okay unsusu se man no na age na woduru no so na we here rest because where the time man what the program no Monday to Friday na ni nyina so ye night on say obi a wonna bebre no so eno so tim ma pressure kora akosoro tim ma nya cardiac arrest eno bi na nya ye nya former presenter no BBC ko bladomo yes nya cardiac arrest because of the pressure on the work ne or kwa akoyese ni ade unsusu se Mmrantea Hene no so betima a part of it because when you Reverend Medasi yeah na machie obi bia biom yes de woka no no kre oh se nipa bia no unya 60 years a nye se wo ye adwuma na adwu biom yes at what asem na say etwa se wo ye adwuma wo day no ada night sanity enti from 50 55 up to 60 years no se wo ye adwuma night wona wo kun enti metimi aka se man 88 no na night adwuma na wo ye no and so ema na nkwaso te yes e part what asem na time I was all the rest no na ode ye adwuma oh de meche no oh say adibu ho a because omono mintwa no omono mutimi ka se ne bi 11 12 afa na compass good with the age ya wadri me da say oh say fan say bia wenya 72 yes e part na 70 plus na 11 afina na wo ko empanso akoda wa ho ndent say yes o weak body stress yes oh they mention and stress wo no eba once yes and fa won koda hospital me part what asem yes because nkofo a omo de stress me hair stress wo ko oh yeah me hu bebre omo wu a fene yeah and fa won ko hospital yes ubetimi annam abonten no atwa ahwe that's all then you are gone forever yes intino stress ya de bi e yale a HIV and sa COVID-19 no yes I'm telling you yes me part what asem na say let's say we caution ma empanifo omo ye adwuma na kan so nka the management ni betima asesa ne program considering the age na no won say this man when you ni can program na ye 9 instead of 9 can push mra at least more a bia afternoon be 12 to 2 na nka previous ones ni nyina ye bi ne in the meaning of media see ka say media na ye kira se aho media ni nyina na se kira ne say sa media no ono no ade a wo pa firi ho no ene etwa se de bia wo emete de ma no yes the all free ho no so de ma sanity yes but enye de ono no wo a wo de be ma wo a e be benefit wo nti now no bi beto se beto fancy beto Mmrantea Hene enim niema wotimi ye what point nti wono momu be deliver sa nti fa brai feed us yes what asem na say nti media de ono no wo ho se de wo quality na wo mu no ene ye pe ona ope opa aka se de bia obeba onyi ni sika mfa no ho yes and next say omo hwe e Fox FM na 9 na o ye na nti oba so mpa nso a o se gya na ana sa quality na na ekuta papa no eya nwumre ena na suit for yes because all old age and young are home what you say na say bia ofie sanity ena o company nsem it is here no etwa say yema no eye program bi ampanifo benye bia ide etie obi kwa adwuma kra wapon abafie o de mekire no because jeja meka say no won say oye ne night o but nkofo problems no dey ba na day time obetna say etie o munyina sem stress ansana enumere no abetena ho no afrefre mu 11 on the show na mo wase bia me pese meka but wo dey we abatum ni dey yes ye wadi bi a friend one party system Ghana ye dia hye ya mambrem emwaye but what asem na say ukoye medium a esa sem fan say reverend una oye host yes de bia una host ye yes utie de meka
to me no yes to me amete e was here system na nko wo so obi foforo wo ha no so abetene mu yes me dwene sa de on say ye program betum tie bi sa tie bi no me jaima wa na program no de no betena so no one can story sanity ene e ko na msa be time with prophet nyankaja me jaima no e ma ne betena ye wo solution hour ye me nso e wanga sa solution hour with evangelist e chese sa de no wo man yet se wo nko an na wo tena so a edu mire bi na woni ho a na program na egu we pato mu asem na e wo yen solim yes so fu bi wo ha opese onu nko an no lead ni congregation yes because me na matem asole media church so wow into obegina wona so couple of na I prophesy I do that onim se wuntimi nka e ma members na ni nje no ho nyame ama onim de too much seriously me pato what asem na say yes but in the wisdom of God no enya sa na nyankopon hihye ne kingdom ti hususu se nka de no so mo ye oh say ye ka bibi te se kingdom kingdom no ye prante yes me pato what asem na say yes ye dua sanity yes inti se me a etwa se me bia obi a obetimi aba ba te se Apostle Stephen yes na se woni ho a ya wetu kwan a me nka se wawu wetu kwan a obetimi aba ba gina wona sanity inti Bible see me see ahantafo kwan ni pagya ho brasefo because no nyankopon nim se buy and buy no etwa se emiri bi baba obi mu bakwa kodi ebi mu na ase na nyansa na kuta sa nipa no omo de ama what did you mean ba asa me na me hu se stations no so ka ho the owner of the stations no so ka ho because omo hu se wo na the main figure na omo hu se wo no abetowa wo mum na da bia omo ba se wo nya audience or the audience na bantu wo kosesa obi de ne foforo betena wa omo ka se ase wo ne de wo ba ya tua ho sika peperepe na wo kofo obi foforo na betena so wo be chi contract oh say the mass ha ne ma we nyina ba ne se media for ne sa ayi ni nyina no munya unity utie de meka no se mu unity a kan betimi abode a fraternity ade bia oh de meche no yes body bia wo ho a se me a me wo Apostle Stephen se ne omo hwe me program no se bia me wo highest TV a ananso bia me wo Sompa TV a yes o betimi abisa se papa you otiwe no obi for JTV yes ono wo contract bia na and because of payment into wadwane ana yes utie de meka no but ena me te he se me wo Angel TV na se mete ho ye program bia me ni body si bia o metimi afre Angel ho ana Angel fo betimi afre sim se wan dietia aya na aba ne sa ne ye yenya nkasa particulars no so ye pere tie eno na me so me kire nkrofo nema bi utie de meka no e twese munya youth bi na si ho se e bia me fine me wa ha eye program yes oh de me kire no ade be kire na me wo Angel TV na me ye program ho because of what money good oh de me kire no e kenye se basa e twese mu agree one condition say bia station ni nyina se a month no utie de meka no we get 10 cedi a wase we so de 10 cedi it the last time ya obi ani mmere se mekwa ha it the last time na me ka say if I were president today say be Mason carpenter mu nyina mo be ye be charge 1 hour say 1 hour Mason ye adwuma 1 hour na 10 cedi a what parliament what na 1 hour memo 10 cedi na say reverend asama person kire say ka ye media man na obetena obi for GSTV na say ye je obetena 1 hour no obetua na ka 10 cedi I was say even a brother's angel sa to ko ye the same thing I was say man sa aska na the same thing ye ni sa enka sa nibre fun na nduro tutu ne me be ne no me ba obi for GTV be ma 10 cedi me kwa e bia ye kwa angel be ma bia 15 cedis ento obe we na adwi obe free ha ko na ba ne sanso a envy abeda obi for GTV because who say wo angel o free angel wa ko onua o free onua no wa kwa ha e ba ne sa na say ne ye toto time man yes sanity so if me a president as an man nyina we see to it say it will quench off. Say as I say radio station are private institution today. Utie de meka. Private institution kura kwaje lances aye wo mra wo ho. Yes. Amasa asema na wo kan wo before JTV. Asema na wo kan. Okoto fon a emra no ho. Emra ho. Ana meboa. Ye boost phone, ye restart phone. Auto battery ni low a utumi kwa charge. That is the loss. It is ho kwaje mra. Obi TV station a emra wo ho. Ana wo ti de mete. O he na woni so a yamfa ma. Yamfa ma. And back to ye remember the legend. Man 88. Anything in media. Anything na ye nyina ya din na abotoboto na no. Because a legend has fallen. A legend. Na all ye legend foforo.
eyi ho asem na owie na ono ko ekere ese enipa o si obi ayi o ka obi ayi omo ni obi no ewie ye no ono mom so ko it tells you say wo na wo hweme no ebetime du de bi na woni ho anase betime du de bi na mesumi ni ho ade ba ade na ekere reverend madase nipa bi a no wo ho a etwa say wo the respect e de ma wo yes say wo the respect ma wo a wo twe ho firi bone ho yes because always be ano okay ehun say wo da yanim oh yeah but say unfa respect ma wo a you do things on your own we ye niam bi ama wo say nipa nke nam kra na ye ho yi o oh yeah elu bi na man 88 odi ye program na won ti ase no wan hwe obekese bia no nim so obewu it's not like that utie de meka no so onim so obewu anko be ye well me pate wati asaba na se ne store na e wo aputu oja no yemfa ma ne bawo yemfa ma ne ere yemfa ma ne nua we ne wo fa we ba wa nya sa but no yen ho yi indirectly because enwuma no oto na asem o ka bi se ai nipa de ofiri wo de ma no akra o dan se dan me ko se me ba bio a amansan adwene asisu se wo da amansan ko o de me che tu ya de a so you very careful dide na de afutuo be ma youth na ya ba ya nia brisika wunya 40 years na eden wunya se ene obitimi die na no kasa kire panyini tantantan obitimi di obi atem tantantan obitimi de ne class ne level awo wo ye nipa e kan bi woni sika wonim strategy no na ade ye ni say mom ye mfa sa na ma ne enkatakata ho because bible na akora aka afutuo a be de be ma Ghana fo nyina yes ene menu anoma sofofo bi ene entity yes sebio ahemfo akase yes ene I mean because at the no doso do na ubo so sofo bi timbe na no amehwe TV na sofo bi aba TV show wase obi amfa ne mpabo achele wate de wase no mfa mara ba ko mfa mla me bisa mo se de na Christianity afedi e keka no ni another topic no ni another topic because in your time sansam ne de beka ho asem yes what and the emanate mo won de me tell afutuo na mpese generalize ko because wouldn't say my Ghana say Christianity no e stable a my mu bedwo pa the ama we nyina aba ne say Ghana ya hihye ne ye utie de beka no mitio pa say no se o hihye ne ya nka sa na me we nyina ye be hu kura ke be kituwe bi yes ampa o ke be peanut because one obi di adwendwene wu utie de meka no yes obi timi de envy odu yes sa na me we nyina so bible se enye obi timi de adwendwen wu asem na reverend kan mu odi no adwendwene che se odwene de obi die ba bi obeda no adwene anu wu na ka me se ma ye kam kakra but what tue me mami tio mo de kase awu ma ka me brem ho ase ma we ha de me keka ma wo tue me ase gela ye de edua ida wo ma ye so ne bu fom hwe nansi a mfan se enrade be ya mate som sa ba beto ase lol frame utie de meka nti se lol frame yo mo ba beto mi obi tifie wo dwene yes utie de meka bisa wo se nkofo bebre o mu wu bebre ne adwendwene ne ku Ghana fo no do so chan yale eku Ghana fo yes utie de meka so this COVID-19 we ba ye no na me sere sa Ghana fo so ye nya fast man ye because me can straight to me namfo fo say sa ade we no mo kan enu ne ntimi nku nipa nche ko ba wo Ghana covid ntimi nku nipa nche ko ma wo Ghana se covid chewo na wa me pa otuko utie de me kan aso me ka obeka se because we did we fence we did here me we okay new system yale no kura onya occupy space ba come do wa ba come by we yem na empty ndi yale no ba ya na fo ana okura kwam do we no su kura brim utie de me kan ndi sa yale na ba ya na kunkrofo e kom kura ka ho na manipa bebre wu ye yes utie de me kan because once I didn't want ku Ghana fo nyina as en gofo bu achi wo maso omunya isolation because won odi aduane pa onya rest onya mind nipa won pay kura man ti di twa otakura no etimi kun se wo dwene ho a meba ho de kun no wo ho ana de ma wo nyini che no so wo ho because wo pay kura no se ma 30 million manta wo dwene ho ye mfa ma wo kura na wa kama unim se bosome be so ma ye page ase wa kama yes bosum so manya 30 million utie de mekan en ma ye kura wa dwene kura da so kura utimi ye kama ba wo de fan say e man tin ya ma 7 million wo da aka say
Unsure yes. Ore kora ho. Uti dem kan. Wo di betua problem. It is the time. Especially heading. You talk but Ghana ade bi wo ha o. Sometimes no we are sofo na so omunimu a. De obeke bi omunye den. Emfa. Because ono no pese otie de Waje di. ono no feel say obey den. Obetie no. Obetie no. Uti dem. Say obi tie di waje di. What you say na say. I don't know so the be mo wrong no. Wo pese utie obi a waje din. Ana say de wo pese utie. Asa de me hu abibifo ho no. What did them tell? Wo sika yinim say wonim nyansa. Enye sika ni bia na wo nyansa. Me part what you say na say. Wonim say onye sika ni bia na wo nyansa. Because sika ni bia na wo nyansa nko mfa PRO eni na chi. E kire say o shoto nyansa. Nti sa PRO no e wo nyansa ni nimdi a o de be kasa kire amansan ama ono aka me down. Obi wo sika so onim kasa. Obi wo point no. Yes. We tie dem make. Yes. Nti we Ghanaians no ye pese ye tie de ye pese ye tie no. Yes. But enye de o ka asem papa kire ye. Ana wo tie dem make no. The sweet west DJ obonyom no. Mo opese obo de den no obo. Sa na Ghana for dodo na ye tie. Oh, so to bo se so fu ha o preach salvation pa. To be a yentini dimpo. O tie dem make but obi amfi no. Yes. But sabi o mo magigi din no ni ade mo so le agidi and na Ghana for wanted to hear them. Yes. O tie dem but those people so omo nka de wo no abaye wo do. De no na ye ono ne de no be ka. Wa wo de pesa me kire no. Ko so no sabi wagidin. O ne me kire no. Iti de ne de no be de. Ebeka. Sanity. Nti yemfa ne se man 88 ewe hu ye kasa fa ye futu ma oman Ghana de asem na abeka de ye futu de ama oman Ghana. Reverend Dasi. Because he died as a legend. You be forever Ghana you be remember no. Because me carry the last time I share my way out. Na said the crack Reverend. The filling station. Now on filling station no baby a car no ye baby a the car no ko fa. Baby a tank no no. And show hono na so afa wrong way. Okay. Any your baby so how fire na baby a tank baby a be bebu afa na ne na sia pepepe. Oh okay. Na ono no efri ayiba. Ana me medi nkan ono frɛ putu je ba na me so medi nkan awuram. Ti me wuram no. Me pese me smart. Ebuja no nti. Me ye fast far the other way round. And ono so far the right route no. Okay. Nti me mani duru ho no. Na say me medru a tank no baby a fill petrol sir but the all fill petrol na ka tell them say just am say akoda me ho ba e just I want me mu mam go ntimi fa tire nkobu ma tell say was me call reverse na man 88 be shame e be sure no me fill it there that was my first time am ho no opie no say Mmrantea amaba ya bunsu drive mo o stress or the SDO and I'm call reverse me call reverse now man watch me deal and I'm call reverse man the first the second time was Fox FM. Wow. Men yenya issue bi ma prasa me bam ni ade man ne kan wisdom asem bi kire me ma atena omtrim na asem ne yepese ye de ba Fox emon beka asem aman ne ka kire me ne se woni baby am won division police na kasa na ne se dabi o se go there na ne police penyine nko kasansa na ade aba enye sa ye de betima kan ne ye kan wi police no or your friend omu na ebe protect you and say o ma omo ye o enemies a hot na nya o de enti mampanifo ni hu say sei na asi o ma nka asempa nkire wa me wo ho bra bio okay na me ko ye no I tena police you call police asqua police ye tena asem no within 30 minutes na solve the problem na we me tena say dinam say this man is very wisdom semi bypass e na me call other radio stations ni bia go mba jeejinum ye bo be wie na nka ni the police station anya problem na mabusa ho say wo wie na asem to a ehe na de beko afutu a wo de be ma legend ko sir ne say o se na wo kan asem bi afutu yes we are blanche press we nya botre yes na who the right way to walk through yes na that time me pre me ho sanity wow and the one sem na wo kan no the two Ghana phone penny for yes and nkwada any media for nyina for yes se wo tika ma se wo nam fom ade bia wo ye nkwan a obefa so enya sa obefom mbobi aka kwo se sanwachi kona sambra yes utie de meka sanwachi kona sabra wow utie de ofa akwan pa no so no oho no butumfo
Uti dem make. That time Mmrantea Hene for right route. And I'm smechire so botu. No two for trust away dey. Uti. Sanity. And na ya akura keto we panyin ko na ya sa mistake. We za akura keto be bia na me ha na ekwa. Free ho. Na ho. Nti metu obi biafo e wo saa kwan no so. Say de wo ye bia no. Hwe kwan ya obefa so. Eti na Mmrantea Hene na hu ne sen. Na hu ne se oye Kristoni ana say na ne attitude towards the kakra wo hwe no TV. Na hu se Kristo na oye sofo. No oye sofo. Sanity. Je hu wonu mu no. Sa na me hu se oye sofo. Adenti na akasa. Good. Onwe say tumi anyame de tu ne mu no. We Ghana for mema omo tese ono ane se so be 100 gina wa unye bia ni bi sanity. Na say we unique. We unique. Na che say we nyame ni pakese a. Yes. Nyame de ne ba say ebe nam no so asema asai kura no ebe yi asema ti sa ni pot sa no eso we sofo kese nti ahwede a great man of God oye sanso ye legend man 88 man 88 enchi be na cha dofo no me cheche obi bia Avia Bible Ministry na me che Francis Chumesi orade yankopon mo onpeja mfa mfi adom mfa nko adom oba root me che mu nyina me ya me ho kani obi dia ba orade nya wakoma so ade no che obi bia na se ha na yede dwumadi ne beko na wie dia na se me ka kire se abusua man 88 abusuafo ne some party TV Fox FM ne radio stations o take New Mercury radio stations o ko mu nyina no minim se mu nyina you are in griefs because obia ono wa associate bia na niam a wonya free man 88 hono would never be negative, will be positive because the meme hunu in personally or mind we abrabom was positive vibes on kwa ne dia no mpe niam a wadi obi di bu nipa nimtia ti me last word I made a country obia no say hunu yonko say oye onua enye kakra na ekuta uni nti oye ho say o sika nti umu nipa no e kire say esikani wu uhiani wu because man 88 can say was say Queen Elizabeth ewiase nyina koto no ekode a obia betumi wo. It tells you say you ensure humility. God bless you and stay blessed. The name still remain above for back up. Bye bye.